Moj današnji gost je profesor Miodrag Zec. Profesore, dobrodošli u Biznis priče. Hvala vam na poziv, mada ja nisam čovjek iz biznisa, ali mogu da pričam. To je, profesore, glavna stvar. Kažu profesore, Srbija je plodno tlo za sportiste, imamo uspješne sportiste. Da li je to plodno tlo i za biznis? Pa Srbija, bar Srbija o kojoj možemo sad pouzdano govoriti i koje se ljudi sjećaju, to je Srbija od 1945. do 2025. Znači malo u prošlost, malo u sadašnjost. Nije neko naročito plodno tle za biznis, jer prosto ljudi ne shvataju jednu stvar. Jedna je poslovna ideja, jedno je čovjek da želi da se bavi nekim biznisom, da zaradi neki novac. I ljudi se na to skoncentrišu, ali ne shvataju koliko je potrebno uslova da se stekne da to seme što se zove poslovna ideja donese plod, pa kad donese plod baš da ga ti ubereš, da ga ne oberu komšije, pa da ti ne otmu plod. Znači prosto društveni sistem vrijednosti, državna organizacija čini jedan ram gdje se dešava biznis. Bizniseri su treba da budu kao pčele radilice, koji u datim uslovima, pod jasnim pravilima igre, treba da proizvode neki proizvod, odnosno mediji, da uživaju korist od njega. Međutim, ako procedure ne postoje, ako ne postoji stabilnost svojine, stabilnost ugovora, stabilnost i predvidivost poreske politike i tako i čitav niz stvari, onda je vrlo teško na dugi rok očekivati da ti kad poseješ seme, da će ono uopšte da nikne, a naročito ako nikne, da neće biti preuzeto u nekom postupku. Znači, prosto malo se ljudi koji su iz biznisa i sada, a i uvek, svi se orijentišu na vezu sa državom i sa monopolom, sa nekom privilegijom koju oni imaju, a drugi nemaju, da često bivaju ti isti ljudi žrtve toga. U jednom periodu ti si miljenik režima, ja sam se šalio, više put sam rekao, u Srbiji, ne mislim sad na Srbiju ovu, sad Vučića u Srbiji, da me ne bi pogrešno shvatio, nego inače u Srbiji, od 45. do danas, svaka vlast ima svoje bogataše, a Boga mi svoje robijaše. I prosto je to tako. Znači, vi nemate kontinuitet, nemate izvesnost, vi neprekidno menjate pravila igre. U toku igre vi menjate pravila igre i proglasite gol ofsajda. Bavljenje biznisa u Srbiji liči na ono, ako ste gledali ovaj film Montevideo, kad onaj policajac dodaje loptu iz auta i ovaj daje gol. Znači, to se dešava. Ovdje država bitno preraspodeljuje resurse, ovdje država, ne mislim samo na ovu državu, mislim na Titovu državu, na Miloševićevu državu, na Vučićevu državu, ona bitno određuje uslove preraspodele dohotka. Objektivno to nije dobro i vi kad pogledate Srbiju, imate čitav niz parametara kojima možete oceniti kvalitet jednoga društva, jedne države i tako dalje i po svim tim parametrima stvari ne stoje dobro. Ni sada, Boga mi ni ranije ni sada. A van tog, da kažem sad, državnog sektora, preraspodel, postoji tu neka šansa za... I koji je to procenat, da kažem, koji nije naslonjen na... Ne postoji uvijek šansa da čovjek zaradi novac. Bilo da ga zaradi nezavisno od države, bilo najčešće veliki novac u sadejstvu sa državom. To postoji. Nego ja ovdje želim da što kažu, nametnem jednu temu, da je jedno privatni uspjeh, a drugo je uspjeh društva. Vi imate kroz istoriju, ja sam želim da o tome govorim, da preduzetnička klasa, radeći za sebe, ono što kaže Adam Smith, da radi pomalo i za druge, za društvo u celini. Ovdje si došao u situaciju da je nepristojno biti bogat u siromašnom društvu. Ovdje većina ljudi, ja mislim kad bi se ozbiljno analizirali, smatra da je svako bogatstvo iznad minimalno krađa. Kao što je Proudhon pisao, svaka vlasništvo je krađa. To većina ljudi misli, ne mislim da ja mislim, nego prosto to je narativ takav. Znači ti kad imaš ti imaš u stvari dva modela. Jedno su preduzetnička društva i to ima čitav niz pretpostavki.
A imate, i to su građanska i preduzetnička društva, gdje je u suštini u bazi tog društva čovjek i njegove sposobnosti i on igra u tom ramu koji je dat. A imate druga društva gdje nije pojedinac u prvom planu, nije građanin, nego podanik je u prvom planu ili radnička klasa Titove Jugoslaviji ili srpska nacija u nacionalnom ovim državama na Balkanu. Tu nema mjesta za pojedinca. Tu ko je pojedinac, taj je stradao. To je objektivno tako. Znači, po tim parametrima, kako izgleda njiva u koju ti seješ poslovnu ideju. Niko se ne bavi time da je tu njivu treba negovati, nego samo koristiš prilike, kažeš dobro je seme. Može biti dobro seme, ali neće da nikne. Ako sadiš palmu u severnom polu, neće to da nikne. A gdje se uči taj odnos radi za sebe i za društvo? Gdje se to uči? Dakle, Pa to se uči prvo kad se studira društvene nauke ili ekonomija kao nauka, postoji jedna knjiga koja se zove Bogatstvo naroda. Tu knjigu je napisao Adam Smith u krajem 1976. godine, koja se zove Bogatstvo naroda. Ne bogatstvo pojedinca, gdje su osnovne ideje takozvane konkurentske privrede, laissez-faire privrede date. To je Biblija za ekonomsku nauku, znači to je kapitalno delo koje je napisao filozof Bogatstvo naroda, koji kaže sistem je tako tržišta napravio, takozvana invisible hand, nevidljiva ruka tržišta, da ona reguliše da ja radeći dobro za sebe, radim dobro i za druge. Da se dešava da sebičnog pojedinac je sebičan, želi da zaradi on, a ne drugi, da i čovjek je takav, ali da je sistem tržišta takav da ja istovremeno sljedeći trag sebičnosti budem altruista, u smislu da ja pomognem drugima. Kaže, mesar, da bi zaradio, on mora da radi u korist svoga potrošača, da mu daje dobro meso, kvalitetno meso po prihvatljivoj ceni. Znači, to je slobodna konkurencija. A u Srbiji odavno postoji jedan monopolizacija, prvo postoji monopolizacija političkog sistema. Politički sistem i ekonomski sistem su ravnotežni. I ovi 2024. godine dvojica ljudi su dobili nagradu za ekonomiju koju su filozofi, socijalni filozofi, antropolozi i tako dalje, koja se knjiga zove Zašto su neki narodi bogati, a drugi siromašni. Koja kaže, glavna stvar koja je jedan narod čini bogatim, odnosno glavni razvojni resurs su institucije koje omogućuju da se pojedinac kreativno izrazi. To nije ni ruda, ni ugalj, ni čelik, ni litijum, ni ništa. To nije ni veličina, to nije ništa od toga, to su institucije. Sad institucije imate dve vrste i tako dalje. Jedne su ekstraktivne institucije koje potpomažu da ja resurse koji već postoje otmem od nekoga. Pa stavim šapu na izvor vode, pa ne dam drugima da piju vodu, pa šapu na izvor šume i tako dalje, gdje vlast je koncentrirana u rukama elite, koja u stvari vrši ekstrakciju sistema. A drugi model je inkluzije koji kaže mi pravimo institucije koje će svakome od građana ove zemlje omogućiti da ono što on Božjim darom, rođenjem ima, da se ispolji. I jedna je to debela knjiga i debela studija koja je izazvala veliku interesantnu svijetu i to je tačno. Znači ovdje preduzetnička klasa, bilo da je 30. godina, bilo da je 20. godina ovog veka, ona u stvari često igra na opciju simbioze sa državom. I onda imaš talase. Posleratna elita posle Prvog svjetskog rata, tad je niklo Dedinje. Stalno se ovdje vodi borba za Dedinje. Mi smo mnoge teritorije, mnoge planine izgubili, ali Dedinje je predmet neprekidnog kušaja. I ti imaš situaciju kad gledaš kako firme narastaju i kako se gase, ti ovdje nemaš 3 generacije preduzetnika. Jer je sistem tako napravljen da neprekidno ide se
redistribuciju, prevrate, otimanje i tako dalje. Znači, drugo, mi sada baštinimo jedno dugi period socijalizma. Socijalizam je nastao kao poredak koji je trebao da omogući raj na zemlji. I on je dosta zavodljiv, kao što je zavodljivo i hrišćansko verovanje u zagubljeni život. Ali se niko ne juriša da ode što prije u raj, niti bi se vratio da kaže da li on postoji. Komunistička društva, kojom smo mi veliki, što kažu, privrženici, jer mi i Rusi su samom svojom voljom, mi Srbi i Rusi smo htjeli komunizam, nisu ga htjeli ni Česi, ni Poljaci, ni drugi. Njima je stigo kao sa ruskim tenkovima, nama je stigo, eto, mi smo želeli, ginuli su ljudi za to. I onda ti si napravio jedan sistem koji nema jednu bitnu stvar da bi se uopšte razgovaralo o ekonomiji i o biznisu. On ne poštuje stabilnost svojine, stabilnost ugovora, poništava privatnu svojinu, poništava inicijativu. Glavna na konkursima nije preduzetnik, nego izvršilac. Izvršilac se traži. Izvršilac u politici, izvršilac u ekonomiji i to je problem. Ljudi misle, i danas oni koji su rođeni u tom vremenu, da je to bilo moguće, misle u Srbiji to, ali eto da drugovi nisu dobri. Da su Tita obmanjivali i lagali ga njegovi. I tako da su Miloševića lagali njegovi, da Vučića sad lažu ovi, on ne bi on, ali eto ovi ga lažu. Prosto taj narativ je ostao i mi baštinimo jedan vrednosni sistem koji nije pogodan za preduzetništvo. Ovdje ljudi kažu, najbolje ništa ne preduzimati ako si u opštini. Ako nešto preduzmeš, propao si. Ako si u partiji, šta smeš da preduzmeš na glavnom odboru, što nije gore ideja? Šta smeš da preduzmeš u EPS-u ako nije direktno? I sad ti imaš podcast biznis, to jeste preduzetništvo. A imaš istovremeno iskustvo jedno koje te uči da kogod je nešto preduzeo stradao je. I ovdje vlada teorija Šimšira, ovdje ide se u ravnilovka. Kogod nešto pisne ili imate priču o Kmetu Sivarko, on je prvog petla zaklo koji je rano propeo, pa ga budio. I vi sad kad pogledate istorijata, ja sam prosvetni radnik i ja imam i dovoljno vremena i prostora da se time bavim i to je moja profesija. I ti sad kad uzmeš 45. godinu, ti si napravio sistem ekstraktivnog društva, da je jedna manjina vlada, da je sve nacionalizovano, sve je konfiskovano, sve je tako dalje i da imaš ti ciljeve. Međutim, da imaš ti para da te ciljeve ostvariš. I sad imaš ta ekstraktivna društva za koja mi verujemo da su dobra. To su društva tiranije. I to je ono što su Srbi svaki kaže. Treba nam vođa. Ko je taj ko nas vodi? To je potpuno suprotno od decentralizovanog sistema i tržišnog sistema. Razumete? I mi smo stalno u velikoj jednoj vrednostnoj konfuziji. Mi smo kao narod u istorijskoj konfuziji, objektivno. Tako da se mi moramo vratiti više koraka nazad da bi učinili korak naprijed. A što se nama dešava? Objektivno. Pa nama se dešava da vrtimo krug. Evo, geostrateški. Gde smo sada? Na nivou 912. Kad smo se vratili na Kosovo, sad smo otišli na Kosovo. I tako dalje. Mislim, objektivno. Mislim, ja ne želim da budem, što kažu, neprijatan, ali jedan narod koji se nije spreman da se suoči sa time. I sad ako pričamo o biznisu, o kreiranju bogatstva, jedno je da se čovjek obogati, pojedinačno toga se dešava. Ali da li se društvo obogato? Nije.